ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وأجر كتابيler iman getirselerdi ve Hudadan korksalardılar, elbette biz onların günahlarını affederdik ve şolarını cennet-i naimga dahil ederdik. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وأجر şolar Tevrat bilen ve İncil bilen ve özlerinin Perverdigarının tarafından nazil edilen Kur'an bilen amel etselerdi, onda asmandan ve yerden rızk yerdiler. Şoların bazıları doğru yoldadırlar ve köfesinin etdiyen işleri beter yamandır. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Ey Resul! Öz Perverdigarın tarafından sana nazil edilen desturların ve ahkamların hemmesini adamlara yetiştir. Ve eğer özüne nazil edilen zatları yetiştirmesen, onda risaletini yetirmediği adam bolarsın. Allah Tebarek ve Teala seni adamlardan saklar. Tahkik Allah Tebarek ve Teala kafir cemaatlerini hidayet etmez. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Siz aydın ey ehli kitap, siz hiç bir etibar eder yali dinine değildirseniz, ta Tevrat'a ve İncil'e ve özünüze nazil edilen Kur'an'a ve olladi ki sana Huda tarafından nazil edilipdi, şoların küfrünü toğyan edip, inkarlığın ziyade bulmağına sebeptir. Pes kafir cemaatlara inkar etdiyerler deyip teessüf etme. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Tahqiq oltor adamları ki iman getiripdiler. Oltor adamları ki Yahudi bolupdilar ve sabiunlar ve nasraniler. Şolardan her kim Hudaga ve kıyamet gününe iman getirseler ve salih ameller edip özlerini ıslah etseler, pes şolar için korku yoktur ve şolar kıyamette kafirlerin gam bolyan gününe gam bolmazlar. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Tahqiq biz Bani İsraillerden ahd ve mithaq aldık. Tevrat'taki ahkamlar bilen amel etmeliyip, ve şolara köplerçe Resullerini iyi verdik. Vakti ki şolara Resul şoların nefslerinin söymeyen zatını getirse, şonda Resullerinin bazılarını yalanı nispet verip tekzip ettiler ve bazılarını öldürdüler.